kubor nakaslem jong unong san hima. Kajing no kam jong kato kat nengut kinong elam ke parti kalong kajing kerku ke parti ong ke kertong jong ke NPP na sutengah Saipung constituency ke kong Santa Mary Shela kumban chupen kin mau ha ke singin kong jong ke tayo kinong elam jong ke NPP East Gentia Hills District but Youth Wing kibakin top nado President General Secretary kila no ya ke jinglong dekot hapo ke seng NPP. Habaya keren mat kilat pathai kubor harin ke jingelang ke kerki jong ke parti hagas ngi baar jong ke tayo ke kong Santa kala ong bakinong elam jong ke district but ke youth wing kila mino na ke parti na ke daw jong ka kum ke kertong am na ke daw jong ke parti kala pen syairu bakite kinong elam kibala no kim judan lang bat ka nado bakas sedang nyai lenti namar kila don jingmut lepa yaki wai pat ki parti. Hagani ke jingelang bala penlong kerki la jino ya UMDC ke sutengah Narwan uba sebor lang syadap kemu district president batmai bat ke syuki general secretary NPP kala letsha Dr. Sanki Shangpung MDC jong ke batau lakadong nalor working president bala shimti daw MDC barim uba join riwel perto. Katku kutuk kubor wayo inin rutarik wa DM katu kat ni ki nongkit kam yang ke parti yang in ko district wa na po ke youth wa demi gi naliang yang ki demi gi ka parti yang ke NPP wa de gi daw nang benta ka untuk naga benta ka parti naga benta ka ang man benta nga ka candidate mo nga ko pen CP wa ki nga daliang yang nga kam ka candidate yang ke NPP de do ujet ki nga kam ka candidate yang ke NPP ngada lai selok awaki da lai kelam awaki da ikut lagi saga meeting baru ki meeting wada emi tangwa kajing trot yang ki yo mem wan gi haga nugu meeting da kajing le gi kan ga kam to kajing kerku ya ka parti yang i ba nadu na sedang wa mana kam ka candidate kim em ya em lang gi wi em kerchan gi wi ki boy em jingmut ki kerchan ya ka wi ka parti ngakwa pence baru ki paj ba yang i haga ni kapor mhoy o do jingermen bi nang menta kini gi jingmi gini gi bru yong ka parti i de am lang i pai ne de jet thmei ki ginong kit kam yong ka parti yong ka district yong i da de i khbori cha ki central body yong ka NPP da ya ong i ki da ong gi khut ka emergency meeting yong thung ginong kit kam yong ka district yong i da ngai te ka ong i phi wa ka jinglai luti yang itu pun klancho i kaga nega parti yang dang poi vigisngi dang bongi nong kerchanung nga em jing sio do jingkermen hado kata-kata wa mi gi ba nado na sedang hado wakut kim em lang gi duite kenten kublai chibon sejarmu ta nga ta u MDC yang ke Arpaso Sutengah Narwan konstituensi uma sebor lang sedap tahdin ke jingmi kubor wada resign kinong kitkam yang ke parti yang yang ke district nado nakaliang yang presiden yang ke East Gentia Hill district tene de jet inga kam presiden with me ta hajing heto woni kam ne de jet inga bat ngada chimti gini ke kam ta yuluti le neni sakmat pre bhani benta ke parti yuluti wa ke parti yang i unang ku ke nakawi ke por sakawi ke por pada ni por le ka por wajit inga kamu presiden uthme dai amlang kini ki wahe ki MDC u MDC u Dr. Sanki Changpung uman u MDC yang ka batau la kadang bat uma amlang ki lemare u MDC yang ka narpo konsensi pada amlang sirup bat wa ka candidate yang i bat wa ki nong kersan yang i ro bat wa ki nong rekam yang parti hi ro di amlang ni next ni ta nga kuwi akwa ong wa ejing kerku kerdo ale minta kini ki perlok ki wa krekam yang ke parti bat ejing kerku kerdo ale ni minta yang ki arngot ki candidate yang i ki wa em ha kini ke district yang i nado ka kong Santa Mary Shela uman ke candidate yang ke San Sutengah Saipung konstituensi bat daliang yang uma lelang long do uman candidate yang kan ru kleriat konstituensi tengah ejing kerku kerdo aki ulai em long suruh aki yo gi ya katong yang kajing job ta kajing mi yang gini ki perlok ngai skema yo man pembana kajing khlani i kajing ku yang ke parti na ko bi ke po cha ko bi po tadi nikte ko kajak ko ble si bon ci jarmo
Now defender pekem wada chajet ni kamu working president yang ke NPYF te ikuble lang eworok ki nong kersan yang ke parti ki wada yu penman dengan ke emergency meeting da yo jet thme ki nong ki kam hajaka yang gitu ki wa da resign nagani ke parti da kajing resign ke yang ki nang ibor cucu ke i da yo ya man da yo biang ki nong ki kam ki wa thme te mem man go kajing kta ya ke parti ke yang i wat kamu ong ke kandidat ke yang i tentu Naduk wasdang jeng lai luti How news nem ni bentar ni election arajar kat pra memu em kilang gi wat man gi penban gi ginong pentut aga jeng lai luti yong i man gi kajing argaten gi kam ginong krekam dekat tu betan da mi no gi naga parti yong i te da yo ulai da luti ke wakoi ke wachida knang wa i kam ginong krekam u em kajing yetli da man kajing yo bor kajing lai luti yong i ki pai ba ginong kersan woro mho du jing kermen gi mho sniau gi Wotok kajing mi yang ki kuta ke parti yang i ndrei penban man ko kajing kerku leni kajing klan cucu yang i wa emi kejuk ke buit kejuk ke bor u ya kre ni bentau pengklan ni baru penjob yang gini kandidat ke yang i haga ni gasan sutengah sai pung konstituensi ke kong Santa Mary Celah wat kamjuk le hapo yang ga kleriat rembai konstituensi yo manek lang dok boleh cuba caro ngau em langki lemre UMDC na narko kondisi da mana kau bino ku presiden yang ke NPYF hajing itu wagadi ke parti yang i sang komen wa yo ejet ya kinong kit kami yang in ne kesini hajing ya to wa kitu ki wayut ngangai scam nrei gitu to kajing senyau personal ke yang ki untuk ada bentai yang ke kandidat untuk ada bentai yang ke parti tak ada bentai yang personal yang ki mi no ada ke parti nrei kajing mi ke yang ki ngangai scam nang tak ya ke parti yang i nang tak lewat ya kandidat yang ndrei ngap kwa persnya sipai ba mau do ni kerman ke jing yut yang kini ki wada da yut ndrei ngakut wer ya kilok ki jor wo yes nok tilang wi yo ya ke jing job de benta yang ka kang senta mi chela kamjo kamu dong new presiden yang ile wa hajing yo to wa kini ki kandidat yang i arngut nopo kini ki es yang i nga kitbok kirweng ya ki haduk ka senta mi chela war haduk ne lang do yo ya ke jing job ha ka sngi wa yo sngi la kha yo jing job ya ki bless you one time kita hoi 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 kepada TMC si Turki sentil di kalayaban pernah hoi kepada TMC si Turki sentil di kalayaban tingkai Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah